Michael punya hajat hari ini Safar Ramadan Gedung. Kalau kita lihat Jawa Tengah rame, kemudian di Pati rame, Cirebon rame, Banyu udah boleh kalah. Ya. Ayo ngomong. Ya, jadi masyarakat ini benar-benar yang cinta Ketum AHY yang datang. Jadi bukan kita mengkondisikan siapa yang datang, tapi siapa yang mau ketemu. Inilah jawabannya ada ribuan yang mendatangkan. Someday when we're older, we'll be shining like we're gold, yeah, won't we? Won't we? And someday when we're older, I'll be yours and you'll be mine, babe, happy, happy. Oh, you say someday when we're older, we won't worry about the things that we don't need, we don't need. Yeah, one meet on the line before we both run out of time. Kalau ada yang kaitannya dengan Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Agung Mulyono ini DPRD dari Lampung. Diingat-ingat wajahnya. Someday we'll be older, we need. Spin the bed, spin the world, spin a ghost in a crowded room. Took a chance, took a time, took a dive, and I let it so many times that I wish we could. Kegiatan Sahur Ramadan Gedung di Banyuwangi dihadiri Malabak Komstra, ini Pak Jaki yang tampan. Kita dihadiri hari ini di AIL, Provinsi Jambi dan di Pondok Pesantren Ibnu Sina. Komentarnya Pak Jaki. Luar biasa Banyuwangi, semangatnya gitu, begitu membuka emosi kita. Sudah ada.